Tirkim LP School pen gonot sobat salang ang thek kilong pon kimimi. Tirkim LP School along kedam tang gonot sobat sat lang ang thek ke paklang pon along grade D long pon do. Lasila soting polo tang te ang thek ke long pon kimi kalipin lu. Jesemet osomara tum mesen kachar lijia fan school building kawe pen chenglok kitchen room school boundary wall hei hui mesen kawe jo quality education fan RD ki bipon apor hoche tame ang thek kemi long pon pe dadlu. Tirkim LP School along nona mat bang kora ke thomlu charli aw somar la pen than bang hinidu. Bonta osomar मेसन कचरली जी स्कूल हेम काव्या जोक्सी असमार तुम चित्रेक लाभलो पुता असिस्टेंट टीचर हानरीति सुपी पेन थान पजिरमी फोन लसे प्राप्जिन पेन स्कूल बिल्डिंग लापेन के बाउंड्री वॉल हे हुई की पॉन वेग जी अपन कार्य बेंगला तलमस काउंसिल अपन कचुनिंगरी पदपोन हमरेन पर अस्तम इंकिनंग के लो अबिरता मालंग न्यूज़ kedam tang gunot sab exam ke ela dak kona grade pensi long dun inge grade ke di anwet ati mahala sar bangta nang phone de cermati exam net aprang munak sar bang ati chelo lahai do lo he ke chok che amasi di si long rong lo di ana dak total student e kon de inge total student e non e 23 lalu apra 33 he ma ala non school kini long dam elo ja sumar ge non 23 lalu teacher bang bang an teacher se bang hini bang di bang assistant he headmaster la non saudara ma lab sina je toy du dak la government pen du nang du sita da rong so si thang em he ni du lo lang adolo di boundary wall abang ke me thang si ching kai lo hai pai ya da rong a chek a pai in kai cho na kitchen la yu ke chen ne avi kitchen ave midday meal ave mi le do sita kom he a student pen malai le de enrollment a teng gali de midday meal ke nang heli he kom he sita si ani bang bang ke kun piver ve dal lo dor de chet ma si ru pen e khoi an cho lo midday meal ke boundary wall bang long ing lang di boundary wall bang long le la school building bang ke building bang ta avi school building ave đang ở ban có na là non kim kimi ave di headmaster men ping ne thon sing kim ne master nang li bang ke là làm đi tisopi assistant assistant